Neka nemoguće ne bude beznađe. Neka nemoguće bude izazov. Dešava se. Češće nego što želimo i gotovo uvek kada ne želimo. Nesretan splet okolnosti gotovo je neizbežna stvar u životu. Želimo ruže, ali često dobijamo trnje. Čovek je gotovo i zaboravio da se život sastoji iz više nesreća nego sreća. Zaboravio je da se ruža sastoji od više trnja nego cvetova. Uspeh, to je zbir malih i velikih neuspeha koje čovek uspeva da prevaziđe pre nego što dođe do vrha. I kada dođe do vrha, sa njega pada mnogo lakše nego što je zamišljao. Bezizlazna situacija ne predstavlja kraj puta. Ona zapravo predstavlja početak izazova. Svaki izazov je zapravo više psihičke prirode nego fizičke. Svaka poteškoća se ne može premostiti samo fizički. Svaka poteškoća se mora premostiti mentalno. Izazov stvara šampione. Izazov stvara ljude kojima se kasnije divimo. Izazovi koji nam nanosi život su način da promenimo sebe, da izdignemo sebe iz blata u kom se nalazimo, da pobedimo sebe iz depresije u koju smo upali. Ali izazov se javlja tek kada mi odlučimo da se ne predamo pred beznađem. Beznađe je sigurno. Izazov za promenu i beg od beznađa stvaramo sami. Moramo upaliti vatru u nama. Inače će u nama ostati samo gomila crnog uglja. Ako ne iskoristimo situaciju u kojoj se nalazimo, ona će iskoristiti nas. A svaka nesreća voli slabiće, jer oni odlučuju da se ne promene. Kada bi vama rekli da trebate da budete srećni ako uspete da samo hodate normalno nakon saobraćajne nesreće, da li biste se predali? Statistika kaže da biste se verovatno predali. Potreban je veliki napor da bi se čovek pokrenuo iz mrtve tačke. Potrebno je izdržati mnogo žalosnih pogleda i ne prihvatiti istinu koju vide drugi, da je naš život pun potencijala gotov. Potrebna je ogromna količina volje i odlučnosti da bismo rekli ne. Reći ne svetu, reći ne mišljenjima drugih, reći ne svom sadašnjem bespomoćnom stanju. Viniju Pazienzi su rekli da nakon preloma vrata nikada neće moći da ponovo uđe u ring da se bori, da je njegova karijera gotova, da je nemoguće i da nije tako jednostavno vratiti se u normalan život. Ali mišljenja drugih ne trebaju i ne smeju da budu naša realnost. Samo zato što drugi nisu uspeli da se izvuku, to ne znači da se i mi nećemo izvući. 2% znači da ipak postoji šansa. 2% označava da se vredi boriti. Sve dok čovek može da misli, nada nije izgubljena. Situacija u kojoj se nalazi se može popraviti. Doktori su mu rekli da nije tako jednostavno. Da je prihvatio taj dobronamerni savet, Pazienza bi imao izgovor da odustane, da se preda. Ali nije. Kada postoji nešto do čega je čoveku zaista stalo, on će se za to boriti svim srcem i svim snagama. I na kraju, samo je potrebno da uradimo ono što su rekli da nije tako jednostavno. I da im pokažemo da njihova ubeđenja ne znače da su naša istina. Čovek sam stvara svoju sudbinu. So what would you say the biggest deception was? What was the biggest lie you were told? It's not that simple. Why not? No, that's the biggest lie I was ever told. It's not that simple. And it's a lie they tell you over and over again. What's not simple? Any of it. All of it. It's how they get you to give up. They say it's not that simple, Vinny. So what's the truth? That it is. That if you just do the thing that they tell you you can't, then it's done. And you realize it is that simple.
that it always was. Hvala vam što ste odgledali ovaj video do kraja. Vidimo se u narednom klipu.